دم دمسالا عشق و صداقته بهار و نیسانا اوینا محمد رحمته به حد صلات به حد سلام لسر تبن ای شاه لطیف شاه کرام شاه عظم سید عالم به حد صلات و سلام لسر تبن ای تاج سرا سردفترا پیغمبرا به حد صلات به حد سلام لسر تبه ای سلطان لولاک لولاک سوار هفت افلاک رهبر حق و عدالت محمد مصطفی شیرین سلام لسر تبه یا رسول الله گلی evindar پیغمبر گلی مزنه می قدر بلند گلی خوشکو دین می بقیمت گلی بچوک و زارکن که قلب وان بحب پیغمبر داویجه و گلی میوان می جدر وای باجار و جدر وای ولات هاتنه اونگش بخیر هاتن سرچاوار هاتن مولودا رسول اکرم میوان عزیز ده برنامه مولوده دا انشالله امی دمک بخیر به هفدورا در باز بکن که ایجا دوی برنامه دا امی چه بکن لچه گوداری بکن ام گوه بدن که ماموسته یونس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Aziz misafirler, değerli peygamber aşıkları, aziz Diyarbakır, Peygamber Sevdaları Vakfı tarafından organize edilen ahlak ve adalet rehberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem temalı Mevlid etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hamdolsun şanı yüce Allah'a, hamdolsun alemlere rahmet olana, selam olsun ahlakı en güzel olana, selam olsun adalet güneşine, selam olsun ahlak ve adalet rehberine, selam olsun Diyarbakır'dan müminlerin önderine, aline ve ashabına. Ya Muhammed, ey sevgili, mevsim bahar, nurlu doğumunla yeniden yeşerdi, tazelendi umutlar. Hoş geldin, safa geldin, ümmetin olmakla şerefyab olduk. İşte yine buradayız, yine meydanlardayız, yine senin adını zikretmek için omuz omuza, kol kolayız. Ve yine seni anmaya devam ediyoruz. Efendim, Diyarbakır'dan Medine'ye, Nuri Pakine milyon salat ve selam olsun. Aziz misafirler, değerli hanım kardeşlerim, sevgili çocuklar, bir kez daha hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve kısaca programın akışını arz ederek hemen başlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bu güzel etkinliğe başlayacağız. Yine Mevlid-i Şerif dinletisi, birbirinden güzel ilahiler, ezgiler dinleyeceğiz ve vakfımızın bu seneki mesajına hep birlikte kulak vereceğiz. Birbirinden güzel konuşmalar dinleyeceğiz Türkçe ve Kürtçe ve bu güzel günü her zaman olduğu gibi güzel bir duayla inşallah tamamlayacağız. Bir kez daha mübarek olsun diyorum. Hepinizden bir istirhamım var. Lütfen alanı dolduralım. Lütfen kenarda bekleyenler, şu karşı tepecikte bekleyen kardeşlerimiz, peygamber sevdalıları, sizleri de alana davet ediyorum. Ve efendim Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programı başlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Şeyh Münir Abdülcevat Beyefendi'yi huzurlarınıza arz ediyorum.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله
وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. يا رسولنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا مولانا الصلاة عليك الصلاة
عليك جبر و تلاوت قرآن کریم خدای تعالی سیدا شیخ منیر عبدالجواد راضی به خدای خیرای قبول که inşallah. Ey sevgili, teşrif etmeden evvel zemheriydi mevsimler. Ara renkler çekilmiş, siyah, beyaz resimler. Sen geldin ey sevgili, mevsimler bahar oldu. Ay doğdu üstümüze, geceler nehar oldu. Yağmurlar ayağının izini öpmek için hasretinden bulutlar ağlıyor için için. Geceyi yırtan ışık, dolunay gibi yüzün. Varlığın büyük devlet, yokluğun keder, hüzün. Sevgili, içimizi ısıtır sevgin, şefkat güneşin. Mahlukatın içinde yoktur benzerin eşin. Süreyya'nın ışığı, gözlerimin nurusun. 14 asırdan beri ümmetin gururusun. Selam sanadır rehberim, salat sanadır sultanım. Gelirler peygamber ana emigoh bedne mevluda şerif ve me tevi mevluda şerif emi selavat abinin jber ve yeki em mevlud khana daveti platform etkin keremkin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بنابي خداي الرحمن الرحيم بجمر حمد وثناي قلب جانم ددن بوي خالقي كون ومكان وي بإنسان داي زانن باكرم خواندن وهم حكمة وعلم وقلم أول وهم آخر الرب عظيم هم عليم وهم كريم وهم رحيم مالكي أفلاك وعسمان بحر وبر رازق جملة هين رهد بر أم تمام آن وجود بقدرتي جن وإنسان وباسم رحمتي نعمة خوش أمكرنكو مسلمان هم محمد سرسري مكر شبان بوي هداية دام قرآن كريم رهبري چونا صراط المستقيم ای خدای به شریک و به مکان تو به ایمان نهیلی تو زمان دور نکی متاهبن کو ام بجن یک دمی یا رب جدین خوی مبین ما بکی یا رب ج اهلی پر وفا تابع ریکا محمد مصطفى
شاشنکی مجبری تا آخرتی تا هر نمناو جنان و جنتی امج عشقا جان و دل با خوش کلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله ای محمد سروری هر اسفیا خاتم هر مرسلین و انبیا مثل باران بهار رحمت پر ببارین سر رب عزت هرچی اجسام ملون کوهیه او دعسن عکس وی حباته روج و شب هم بحر و بر نهر و نبات تبع عشقات لقوم در حیات لدلك ومان جحبات فقير او دقر ضابا ملال من اسير لو بزارين لبر درقاهته امدكن هبي جفدلو جاهته بشفاعتك لما ظن عاسيا برقهاك ارز حالو قازيا سل يا ربي وسلم بعدد سر حجان محمد تا أبد سد شكر يا رب تدام او رسول مل بيويدين اسلام كر قبول امدكن هبيج رب العالمين دورنك مجسر يا نبي امين ناو کسی سر عرض و اسمانا تمام کس نبو پیشتر جوی خودی مقام هم بخاطر ناوی وی چه بونه تب عرض و اسمان روش و عالم هیو و شب خوی سعادت کی مزن بو بقدر کی محمد ناسکر و لکر نظر پنج عالم مصطفی بگمان افتخار متوای هر زمان لو محمد خوش حبيب ذو الجلال صاحب إكرام وقدرك پر كمال او جبوي مسكين وجارة پر قلق دل حنون بو بقدر قنج فلك لو جبوي رحمة إله العالمين هاتي يسر عالم نور الأمين بقرا دستي مؤمنا اي جان جان سيو سيوان سر مبتر جاقرا خوش نزانم وصف بجملة ونبي بالسلام من رب عالم سر تبي امجع عشقا جان ودل باخوش كلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله باو احمد عبد الله نوجوان لايق ناو محمد بربشان رندو لو هاتي جلك بو بحساب قهنا داو آري وكار خراب وصف عيبي لو لدوراوي نبو لو كنورا احمد باك بيربو برشيرين بو برد لباو خو او زد ودا بود بر جان ویله پیر بو عبدالمطلب لیوی دزانه نکر خوی زوج عبدالله جان پس کجرا بی نجن کی پر دلال هم جمالک پر عسیل و نان حلال ناف تمام قیزرنده مکیا جرم
مناسب دی که چاوه مالیا آمینه پاک و تمیز بو بقدر هم اصیل و نازنین و معتبر Allah. پر شرف دای خدای رام کن او نقم جی والد جمله جهان راب و عبدالمطلب کر کاروبار دعوت گل کی مزن چه کر جوار Allah. خلق مکه تغدهات دعوته هم نکاحا وانبری و ساعته باری نور سر بو کزاوا و دمه داملک تسبیح رب عالمه Allah. پر بقدر اول بار به هر دو ذات لو جوان چه بوی فخر کائنات او مشرف بون به نور احمدی دایوان او لو خدای سرمدی Allah. بوری ششم سروی سالا هر دکان او سعید بون نوشه و روش هر زمان Allah. غم نخواه عیدای کاجان مصطفى ناو دل خواه باب وان برد جفا او یتیم آنی دنه به حکمتا کری امثال او جبوی ملتا Allah. به خودی نامین او نورا جهان لو جبوی وی رب عالم بوشوان رب عالم چه ترج هر حامیا حاضر و هم ناظر لول هر جیا امج عشقا جان و دل با خوش کلام هر ببیجن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله تعب و اذیت کندی من آمینه ده تمام مدت بوم حامله من دخو دادی گلک خون غریب انبیا هاتن بمزگین یا حبیب 20 نیسان میلادی سال فیل آمینه کت حال بیل دانا جمیل نور هکی گش راب سر نیو خانومان بود شق چو سر جهان مثل دخان شعل دا در عاصمانان و ودا و شوی رنگ ستیر احمدا و دمیل سر عرض و ملک فارسا پر عجیب واقعی بوند یک زمان هم سنم تذکت نخوار بسر دوا بو نارش بود پرستارات و داویا ظالم و پوتا وایتی ویل عرد راب آلا وحدتی روشن دیقت مثل ایرو کائنات سیده ولو رأیرو تی حیات دل بران آزو دلال مهوان لی مستو سکران عشق وصل دایلی ماه نیسان بهار رنگ رنگ بست خوندن اندلی باندان دنگ سر روی عرض تمامی گرت نور لو ملک دورا جهان بون سور هم بون آزاد ام ظلم مدسوش غایه درکت سر جهان تعوروش ابن لیلان ین خیال شهده از شیارم ابن حال خونیه مهربی الاول رشد الشمه اهل عشق رائی رو خوش دمدمه کدو هاز دروش بویه جوی مهی هات دنیا مصطفى لمكة
امجی عشقا جان و دل با خوش کلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله عيدا وججن لعالم دايروز الصلاة عليك والسلام عليك حتى دنيا مصطفى لو ست فيروز السلام عليك والسلام عليك ست فيروز هطوايا مزقيني براز الصلاة عليك والسلام عليك ست فيروز هط خاتم پیغمبراز الصلاة عليك والسلام عليك پیروز هات یاری یارا سد پیروز الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات قائد و رزان دوز الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات مرشدی مؤمنا الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات قنجی انسان و جنا الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات رهبر به امتی الصلاة عليك والسلام عليك هات امام و پیشوان دولتی الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات آفیتا با هر هیام الصلاة عليك والسلام عليك مرحبا ای مزهر وحی و کلام الصلاة عليك والسلام عليك پیروز هات سر مرمل سلات السلام عليك والسلام عليك پیروز حق دام ابشرین خلات الصلاة عليك والسلام عليك خیر به از بهار و از نوروز الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز و صد پیروز و صد پیروز الصلاة عليك والسلام عليك الفاتحة Tekbir! Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! İroş cemalat edlimin birbirine Allah çı habibi çı tabibi ve kevine misletene Adem ve ne İbrahim ne Nuh Yusuf بتمحبوب واليعقوب شيرينه يوسف بتمحبوب واليعقوب شيرينه غيري تنهندت سدف بحر وجودي لو لازم امقس تبكن راه مدينة
لو لازم أمقس تبكن راه مدينة Gava kuthati buyrana il herci İdi men dizil muharabi ve şerine Gerdetüne buya ne de bu çerhi bdair Sergeçti şevqi tetenine melekine Sergeçti şevqi tetenine melekine Carek nezer ki beni miskini haribe Berde mechebsu uj zindan derine Berde mechebsu uj zindan derine Mirac edgel kes ne bu yesetri risale Qasid ju kheda bu tey Cibril emine Bu Bekir u Ömer her duş hübbat tednale Mektul jifiraqa تج عثمان وعلينا مقتول جفراقا تج عثمان وعلينا جارك الشفاعة كي بناوي خجبو من لو راكم لغير تيمضى ديشونينا لو راكم لغير تيمضى ديشونينا Tekbir! Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! يا رسولنا يا حبيبنا يا نبينا يا مولانا الصلاة عليك الصلاة عليك Saygıdeğer misafirler, Mevlid-i Şerif için kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarına, yüreklerine sağlık diyoruz efendim. Beli geliye bindanın peygamber hinek nevane me ji dervayê welat hatine li protokolê rûdirên em dixwazin wan textîm bikin. Belê ji Kurdistana Iraqê nûner û temsîlciyên Komala İslamî hatine û xêr hatin serçavera hatine. Tekbir! Dîsa ji Kurdistana Iraqê nûnerên
yekgirtiya İslami hatine û xêratin serçavara hatine. Tekbir! Değerli misafirler, İslam coğrafyasının farklı noktalarından aramızda çok değerli misafirler var. Bunları takdim edeceğim. Lübnan Tevhid Hareketi lideri Sayın Bilal Şaban aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekbir! Belê ji Kurdistana Îranê nûnerên cemaata davet û îslahê hatine û xêratin serçavara hatine. Tekbir! Fil dişinden, evet yanlış duymadınız, fil dişinden Sayın İsa Konda beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekbir! Belê ji Kurdistana İranê hinek Seyda alim rewşenbîr mütefekkir hatine ji hinek bajaran em ji wan re jî dibêjin û xêratin serçavara hatine. Tekbir! Efendim Gana'dan Sayın Nurul Hak Yehuzan beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekbir! Ji Kurdistana Sûriyê nûnerên terîqeta Xeznewî hatine û xêratin serçavara hatine. Tekbir! Ve Tanzanya'dan Sayın Abdülaziz Eddi beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekbir! Dîsa ji Kurdistana Sûriyê sekreterê giştiyê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê hatine û xêratin serçavara hatine. Tekbir! Evet, bir kez daha çok teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettikleri için. Tüm misafirlerimizden Allah razı olsun diyorum ve coşku hız kesmeden devam ediyor. Birinci ilahi faslı için sahneyi sanatçı kardeşlerime bırakıyorum. Yalnız bir istirhamım var. Lütfen alanın dışında bulunan kardeşlerim, Allah rızası için alana teşrifinizi bekliyorum. Evet, lütfen şu boşlukları dolduralım. Allah hepinizden razı olsun. Esselatu aleyh. Esselatu aleyh. Esselatu aleyh.
بعض يا رسولنا يا حبيبنا يا نبينا يا مولانا الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك Hep beraber gür bir sesle nakarat bölümünü. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Özellikle arka taraftakiler. Gür bir sesle haydi Allah. Ya Muhammed peygamberi, kırat yok benim radiri. Ya Muhammed peygamberi, kırat yok benim radiri. Selatu selam daimtiri, rehber rezon ya Muhammed, rehber rezon ya Muhammed. Selatu selam daimtiri, rehber rezon ya Muhammed, rezon ya Muhammed. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Muhammed rehber, Allahu Ekber, Muhammed rehber. Takbir! Takbir! ما بسلموني ونحكري قلبو جيرا برندري ما بسلموني ونحكري قلبو جيرا برندري شاور وجه كنكري وزاري رهبر رزون يا محمد رهبر رزون يا محمد شاور وجه كنكري وزاري رهبر رزون يا محمد رهبر رزون يا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر hep beraber haydi Allah arka taraftakiler haydi hep beraber söylüyoruz Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Muhammed rehber Allahu Ekber Muhammed rehber Ümmeti tüzaf çile oldu Ümmeti tüzaf çile oldu Ümmeti tüzaf çile oldu Ümmeti tüzaf çile oldu Erpeşmoni vazen himmetin Rehber rezon ya Muhammed Rehber rezon ya Muhammed Erpeşmoni vazen himmetin Rehber rezon ya Muhammed Rehber
rehberimiz, İslam'dır özlemimiz meydanlarda. Muhammed önderimiz, Kur'an'dır rehberimiz, İslam'dır özlemimiz meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, 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 haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Bayramdır bize Nisan, şenleniyor dört bir yan, Serhat, Ahmet ve Botan meydanlarda. Bayramdır bize Nisan, şenleniyor dört bir yan, Serhat, Ahmet ve Botan meydanlarda. Bekler bizi meydanlar, coşkun sel gibi çanlar, ümmet için yananlar meydanlarda. Bekler bizi meydanlar, coşkun sel gibi çanlar, ümmet için yananlar meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, 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 haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Yaşlısıyla genciyle, kadını erkeğiyle, ümmetim yüreğiyle meydanlarda. Yaşlısıyla genciyle, kadını erkeğiyle, ümmetim yüreğiyle meydanlarda. Anılarda bandajlar, yükseliyor bayraklar, tekbirler, salavatlar meydanlarda. Anılarda bandajlar, yükseliyor bayraklar, tekbirler, salavatlar meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, 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 haydi ümmet Muhammed'i, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarına, yüreklerine sağlık. Saygıdeğer misafirler, programımız tüm güzelliğiyle, tüm coşkusuyla devam ediyor. Şimdi hep beraber bir selam gönderelim. Hazır mıyız? Alemlere rahmet olana, ahlak ve adalet rehberine, gönüller sultanına. Maşallah, barekallah. Rabbim coşkunuzu daim eylesin inşallah. Aşk-ı nura Muhammed'e, me mazluma şiyaru şahnazi kiriye. Dinu doza Muhammed'e, me mümina azadu serferazi kiriye. Li Mekke, li çiyaye faran derbu ev nur. Ev nuru sürur,
مزگینا موسای عمران عیسای مریم و ابراهیم پوچکانه فرمانا ورفعنا لك ذکرک هاتنو دوستانیا جبریل امین بطالبونا کار شیطان لعینه لورا نورو سترکا احمد هلات دورا محمد واهات پیروز به او عشق لو توا پیروز به او عشق لما توا بله گلی میوانان انا جبو آخافتنا در حق مولود نبی دا بکه ام سیدا ملا بشیر وارول بناوی کو امویناس تکن بناوی کو دیوانا خدا امویناس تکن سیدا ملا مزگین دعوت پلاتفورم etkin سیدام کرم کن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تبدأ بخير هاتنا ونسرجع مرة هاتنا بروجا مبارك لموة والتمام مسلمانا التمام إنسانية مبارك به میوان عزیز ون بخیر هاتنا براین عزیز ون بخیر هاتنا سیدای می عزیز ون تفد بخیر هاتنا برای می مسلمان مؤمن جکو هاتبن بخیر هاتنا خوه می مؤمنه مسلمان بخیر هاتنا خدا تعالی محبتا موته جوی پیغمبر مزن را پیغمبر انسانیت را زیده بکه خدا تعالی مجوی زنجیرا في پیغمبر مظن قتینا خدا تعالی جل جلاله روج بروج محبتا في پیغمبری د قلب مدد قلب و تمام انسانیت د زیدبک خلاصیه انسانیت في پیغمبر هانیه خدا تعالی جل جلاله سنتا في پیغمبرها و قرآن کو خود جیر شاندی بیخ عمل ما توادا ما توا لپی ریاوی لپی دعواوی لپی دوزاوی بدا ما شاندين بقلب ما بعقل ما بحركت ما تماميلا خود تعالى جل جلاله قرآن ده وها بيان كريا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت خذ تعالى جل جلاله في آية ده بيان دك مش تمام ملتارا أمتارا خلق دنيايرا مش تفر پیغمبر شاندية ما كسب خوي بشفان نهشتية ما كسب رهبار بسرك نهشتية مش تمام إنسان را كيجا قوم بن مجوارة پیغمبر شاندية خود تعالى دبي تمام و پیغمبرا وها بيان كرنا ج إنسان را أفقوتنا خود تعالى رسالتك مساجك دايوان تماما أف رسالة ج إنسان را بيان كرنا قوتنا أفقوتنا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قالي إنسانيتي شخدير عبادتك هر قومكيش پیغمبر خورا قوم هر پیغمبركيش قوم خورا قوتيا أي قالي پیغمبر كردا قوتيا قالي كرداش خديت هنير عبادت بكن حفظا خوش طاغوتا بكن اون عبد خدينا
لپای دعوا خودی دین خودی هرن خلاصیا و دوی کتابا رسالتا کو خودی جوارا شاندی خلاصیا و دوی دیل دنیای جیل آخرتش پیغمبری ترکاجی ای عرباجی ای فارساجی ای انگلیزاجی ای آلماناجی هر قوم جوارا پیغمبر چویه تمام و پیغمبرش قوم خورا وصا گوتنه عبادت خودی بکن لپای امر و نهی خودی هرن دینی کو خودی جوارا شاندی لپای وی هرن شرع و نظام خودی جوارا شاندی لپای وی هرن چونکو عدالت حق اوه چونکو ایکو اف شریعه شاندی رب عادله او ربي كو ظلمي ناكا ريا حق و خلاصيج انسان را هر وقت شاندية البي ويهرن خلاصي دويدية حفظا خوش طاغوتا بكن طاغوت كينة طاغوت ايكو البي امري خدين نجن طاغوت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إطاعة مخلوقات بأمريا خالق دا ناي كرني ايكوش خديرا سجدة نبن طاغوت ايكو البي حكم نظام خدي نچن طاغوت ايكو البي ديني خدي نچن باوريا وان بدين اسلامي تنبا طاغوت طاغوت نياري انسانيتنا دوست انسانيت خدا و انبياء و پیغمبري وينه خدای شیرت الانسانا کریه ریا راس نشانی وادای گلی انسانا یا ایها الناس گلی انسانا لبی دین ربی خوهرن وی ربی ون خلقاندنه او ربی ون خلقاندنه رزق ودده نان و آوی ودده افقا نعمت جوار شاندنه لبی دین و نظام وی هرن لبي حكم قانوني ويهرن عدالة أوا حق أوا حقوق دوردية وني ويبكي جنا دردي خوا هدفي خوا غاية خوا تكس وكا خدا بشفقة الرحمة هنا خدا أرحم الراحمين شفقة الرحمة خوا جوار دينك شاندية وريسك خلاصية شاندية خدا جواره خدا دبيل بي ويهرن عبادتي خدي بكين لبي ديني ربي خوهرن للدنيا دجي والمحتاجي وينا الآخرة دجي والخلاصيا وأنجخ بويا لبي طاغوتا نجن طاغوت ايكو لبي خدي نجن لبي دين ونظاما وينجن طاغوت لبي ونجن او بري ودنا ريكا شاش واشخورت كنا كولو اسير پیغمبر خدا مجادلتا انسانیت دانه مجادله حق و عدالت دانه مجادله خلاصیه انسانیت دانه لپای نمرودا لبر نمرودا لپای فرعونا لپای شدادا لپای ابو جهلا لبروان مجادله دانه جبو انسانیت ظلمه و دیکتاتور و ظالمه خلاص کن بهر انواع التعب وازيتك شاندنا جبو خلاصيه انسان جبو ازاديه انسان جبو حريته انسان جبو انسان جسفالتش جهالتش نزانيش هر درد كلا خلاص بن خدا پیغمبر شاندنا مجادله خلاصيه انسان دانه اما طاغوت نياري پیغمبرانه طاغوت نياري دين خدينا نياري آزادية إنسانيتنا نياري حق عدالتنا طاغوت أبن تجار كسب طاغوتا ايكل بي خدين نجا كسب ويناكي جا تحقق حقوقا ام هايش وهبن ام قناهن برا رحمة ما بمورة ام الدنيا خدجي محفنكن آخرتا خوجي محفنكن وقتا من لبي إنسانية لبي پیغمبرات چونه حر و آزاد بونه گشتنا هر دردی خواه هر غایه خواه هر هدفی خواه قاوا لبي طاغوتا ظالمة كافرة امبرياليستا چونه كافرة امبرياليستا وان استعمال كرنش دنيا خوره
منفعتي خوروان دانا كشتين وان پریشان کرنه سر پشتاوان زنگینی مال و پره جواندنه جبروی هر قومك هر پیغمبرکش قومی خوره اف گوتیه اما پاشی خودت علا تمام انسانیتی دبن بایراقا پیغمبرکی ده جواندیه او پیغمبر جی محمد صلی الله علیه وسلم خودی وی کریه پیغمبر تمام انسانیتی هر کس انسانیت گرک بدنا بی پیغمبری ها رهبری خلاصیا انسانیت اوه شوان انسانیت اوه رهبری حق و عدالت اوه رهبری اخلاق و مدنیت اوه بدنا بي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد پیغمبر خداه يقول بي محمد قال لهمبر كافرة ظالمة امبرياليستا لهمبر طاغوتا قال بالشدة بين سريخ وجوارا نطوينين سري وورجي كرن قرأ أو سريكو إيمان بمحمد آنيبا قرأكش غيري خدي بيفش كثيرا نطوى قرأكش سريكو أو قلبكو إيمان بمحمد آنيبا قرأش غيري محبة خدي وبيغمبري خدي دوي قلبي ده تنبا محمد رسول خدايا قاصد انسانيتي خدي ويكريا رهبرج عالمي رش انسانيتي را ايه لبايبن قال الهمبر ظالمة كافرة امبرياليستا خو نطوين ننرم بن قرب شدت بن لهدناف خدا قرب مرحمت بن تعدا هف قبول كن ازيتا هف اخلاقي هف تحمل بكن جهف رب مرحمت بن خدي تعالى جل جلاله أفري نشاني مدايا جبروي ريا خلاصية أفا بنيرا خدي تعالى جل جلاله أفجمر قوتيا خلاصية مدفيدية لا إله إلا الله محمد رسول الله خدا بي وإله تنين إيكو رزق إنسان ده إيه إنسان خلقان ديه إيه لايق عبادته إيه لايق إيكو هرتشت قنجيل باوية ربي كائناتي يا الله محمد رسولي ويا وني ديني في ربي مزين عدالته في ربي مزين حق حقوق ونج محمد بعلمين رهبري إنسانيتي محمد قاصدي خدايا أو وني هرتشت جوي بعلمين إيرو نياري إنسانيتي دخوازن إنسانا جديني خودي دوركن جبو أبدي إنسان جوارة ببن كولا جوارة ببن أسير أوروبالي أمبرياليست أمريكالي إسرائيلي أفانا نياري إنسانيتنا دخوازن عالمي شوارة بكنا كولا وأسير جبر فين نيارتيا محمد دكن صلى الله عليه وسلم جبوكو خلاصيا إنسانيتي تشونا بي محمد ديا وقتاكو إنسانية لبي محمد شوية دائم آزاد بويا حر بويا سربلند بويا قابا دستي خوش زنجيرا محمد قطان دنبونا كولو أسير بنيرن أف أوروبالي تشينا كودري بومبا دبنويدري سفالتي دبنويدي فتنة وفسادية دبنويدري قتل عامات بنويدري أم حالي الدنيا خود بينين العراق بنيرين لسوريا بنيرين ليمن بنيرين لليبيا بنيرين تمام عالم إسلامي لفلسطين بنيرين إيكو فا إنسانا ببومبا تكوجن كينا أبنياري إنسانيتي أوروبا لي أمريكا لي أمبرياليست الشرق وغربي ننقي أم خو تسليمي واكن وكا ياما ويقوشتي مبخون أفانا نياري إنسانيتنا خو تسليمي الشريعة خودي ديني خودي بكن ريا خلاصية بيغمبري خودي بنيرند قرآني داد بيتش فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
کسی ایمانی بخوده بینه کسی ایمانی بخوده بینه ببن یاری طاغوتا انکارا طاغوتا بکه خود تسلیمی خدا و پیغمبری خوده و شریعتا خوده بکه اوی خو ببنکی ساغلم گرتیه وی خو بزنجیرک ساغلم گرتیه او زنجیر ناقته کائنات ملک خوده انسان عبد خوده نه مخلوق خوده نه تن خلاصية إنسانية تشونا لبي دين خدي على دلتا خدي شريعتا خدي ديا يانا أمرابن أميدا خب أمبرياليست ويام ياما فكريدن وكتباز تسليمي قركي بازيكو قر شفقتي لباز دكا قر تجاري هرجو قر شفقتي لباز دكن اف امپریالیست گوری انسانیتینه خلاصیا کسی بواتنه چنه کودره ویدره ویران دکن مالو ثروت واش خورد بن انسان وادرا پریشان دکن اوروپالی امپریالیست نیاری خودی و پیغمبر خودی اوه جبر وی ام ری شاش نکن ری لپای خدا و پیغمبر خدای ری چونال پای قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتا پیغمبر مجناف مچو افشیرت لمکر گو انی تاریکن فیکم شیئی از جناب ود چیم خاطر ابوت خوازم لی الپای خود دتشتاد هیلم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا وقتاون مدي خوب وهردوا بقرن ون ريشاش ناكن خل نكان وبخابينن ظالم كافر امبريالي شيطان نكارن وبخابينن وقتاون دستي خوش زنجيرا قرآن سنتا پیغمبر بردن شو ون ريا حق وخلاصية هود بينن ريا عدالته هود بينن ريا آزادية ون هود بينن وی گروش خورا استعمال بکن بخون ونه بنا خوری گرا ونه بنا مال دزا ونه بکبن بن تحكما ديكتاتور وظالما بني رحالة ما إيرو أفا جو وقتا ما دستي خوش زنجيرا پیغمبري خو برداية چب مفا مايا او دولتا مي مظن دولتا إسلام شعشعالي كل دنياي حاكم ذكر دولتا ما تشو او تفاق يكيتيا ما تشو عزت وشرفه ما تشو حيثيته ما تشو تشتك إيرو بمفا نمايا ما أميدا خوش بو خلاصي مراد بن أميدا خواب قرابة قريدد أم طلبة مرحمة وشفقتي قرادكن جهرجاتكن قرو هرج كسي خلاص تكن إيرو إنساني ما كتنا وكا أوكي كتنا وكا بحري دستي خدافيجنا مار دخوازن بمار خلاص ببن كس بمار خلاص دبا كس قرو هرجا خلاص دبا جبر في تك ريا خلاصيامه ريا يكيتيامه ريا اتفاقامه ريا حريتامه ريا آزاديامه ريا سعادة الشرفامه دنيا وآخرته چونا لبي پیغمبر خودي ام خب كتاب خدا سنة پیغمبري وي بگرد ام عبد خودينم نه عبد اوروپالي امپرياليستانه خدا ام خلقاندنه امپرياليستا ام نخلقاندنه امپرياليستا تشتك بما نهشتنا امي چاوا هيق وتسليمي واكن دفش ديني خودي بردن دفش شريعت وعدالت خودي بردن دفش رهبري إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم بردن ام دفش وابردن امي بقيجنا چه هدفا دنيا آخرت تفدچه خدي تعالى إيرو إكرامك بمراكرية شرفك بمراكرية أم مسلمان چيكرنا أف دين حق كريا نصيبه ما أف پیغمبري مظن كريا پیغمبري ما پیغمبري تمام إنسانية كريا پیغمبري ما خدي تعالى جل جلاله ش پیغمبري مروها خطاب كريا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
بسبب رحمة خودك ورحم آفيت يا قلبي تش إنسان دورا خورا نرمي اگر قلب حشك بونا وإف إنسان دورا تبلا بوبانا اگر قوتني تنخوش بانا إنسان دورا تبلا بوبانا قلي برايا قلي مسلمانا ام جهفرة باش بن برا أخلاقي مجهفرة نرم با برا محج هفدو بكن ام دستي خو بدنا هاف ام تني برا دجمني ما دجمني إنسانيتي بن ام تبراي هفين خديت عالم جهفرة براي إعلان كرنا خديت عالم قرآن كريم ده بيان كريا إنما المؤمنون إخوة تمام مسلمان براي هفين تكبير 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر جبروي ام حش هفدو بكن ام جهفرة نرم بن ام يكيتيا خواتيكن ام انسانك بلا اله الا الله محمد رسول الله ام تك وجودا بري ام تك وجود بون ام سر دنياي حاكم بون كافر وظالم امبرياليستي دنياي اوروبالي دناف وادا ارقشيتي مذهب جيتي هبو جبروي دائم مغلوب دبون لهم برما إما اتفاقا ما يكبو ما نأرق تشيتي تكر نا قومية تشيتي نا مذهب تشيتي ما نذكر أم السر دنياي حاكم بون أما أو نخوشيا نافا خوا آفيتنا نافا ما دبرنجي دنيا صواشي دا حرب عالمية يكمين دا نيزي 6 مليون إنسان أوروباليا جهدو كشتن بسبب إرق تشيتي بسبب قومية تشيتي إرق تشيتي جهدو كشتن بسبب مذهب جيتية جهدو كشتن فيم كرن ريكا شاشة إيرو بونا يك أما أو نخوشيا خو آفيتنا نافا ما إيرو أم بسبب فاتشتا بهفت كيفن چونكو أوروبالي تجار خيرا إنسانيتي ناخوازن ريكا راست بونا أويل باي بچونا أما جبركو ريكا شاشة وين ريا شاش ددنا ما جبر فيناكي دخوازن ام هفدو بكشن دخوازن ام جوار ببن كولا چونكو نانكي سعيد قركا انسان دا ناچه دخوازن ويناني بكن لقمة كون رحت قركا وان دا هرا بخون دخوازن ما بمذهب تشيتيه ما بإرق تشيتيه بقومية تشيتيه بقلك فكر وأفكارا مش هفدو فقطينن جبور رحت ام قركا وادا هرن ما بقربينن ما بخون در ديوان خوارنا ميا در ديوان نحق حقوقي ميا در ديوان زكي وايكو ما بخون در ديوان أفا جلو ما فا ريا فا شيرة المتكن أما رياكو أم تقركا وادا نچن أم ببنا يك أم تقركا وادا ناچن أم وحدتو يكيتيل دورا پیغمبري عدالتي دورا پیغمبري حق حقوق أم دورا وي بجفن أم يكيتيا خو بكنا يك أم تفوك هفدوبن عدالتا پیغمبر دناف خوده بجي بكن ام تقركا ظالم وكافر عدا ناچن وي نكاربن ما بخون وي جاخي امي هركز جمي بكيجا حقيق وحقوقك وحريتك وآزاديك امي الدنيا يجي سر بلند بين بشرف ببين امي الاخرت يجي عذابي خدي خلاص بين بكبنا جنتا خدي ده شيرتا راست افا اي قلي دولة باشقانية ري افا قالي إنساني خيرا إنسانية يتخوازن ري أفا قالي إنساني دلوفان وبشفقة ورحمة ري أفا باشقا ري تنا نيارتيا خو قومي خو نكن خو قومي خو ملطي خو إنساني خو نافجنا بيسيرا قرا ظالما خرابا نقنجا ونسر هشي خو ريا خلاصي الدنيا وآخرتي لا إله إلا الله محمد رسول الله دي تكبير 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 إذي خدي تعالى جوا رازيبا خدي خيرا ومظنك ونتفدى دي صاب خيراتنا وسرجاوي مرهاتنا خدي تعالى ديني خوي عزيز لسرما بك حاكم وفي بايراقا لا إله إلا الله كإيرو دستي وديا خدي تعالى مد ريا في بايراقا هاني دباشو
مو تمامي قومي ما إنسانيتي مسلمانة تبا خدي تعالى دريا في بيراقي دباجو خدي تعالى باوريا فيغ بيراقي بيخ قلبي ما تيدي بجيبك وشونا البي في بيراقة هاني بيخ عملي مو حركتي مدجي وخدي جورازي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير تكبير الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك تكبير خدای تعالی جبر و آخافتنا هیجا جسیدا مال بشیر وارول جسیدا مال مزگین راضی به خدای خیراوی قبول بکه مقامی ویجی عالی بکه inşallah. Okunmaz şu meydanda esamesi, ne Mecnun'un ne Ferhad'ın. Işımaz şu sevdanın yanında güneşi, ne Şirin'in ne de Leyla'nın. Söyleyin hangi sevda tutar yerini şu Muhammedi sevdanın? Söyleyin hangi sevda tutar şu meydandaki Muhammedi sevdanın yerini? Serpilmiş üzerine ölü toprağı Muhammedi coğrafyanın. Kuşatmış bak cehalet katmer katmer yerini akıl ve izanın. Kurtuluşu mu yana yakıla aranan İslam ve insanlığın çağrısına lebbeyk deyin şu meydandaki Muhammedi sevdanın, Muhammedi muhabbetin. Bu ne kıştır Allah'ım, bu ne tufan üzerinde bu toprakların. Ebedi ceza mı bu, yok mu sabahı şu bitimsiz karanlığın? Yükselsin muştusu şehir şehir beklenen özgür yarınların. Zaferler yazsın ümmetine, hürmetine şu Muhammedi sevdanın. Tekbir! 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 بله جوش و هیجان و بدومه جبو هلبستن لسر رسول الله عليه الصلاة والسلام ببیجن ام هنرمندا دعوتی پلاتفورم edkin. Kerem kin. الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گله وایان برایان شما پیر خیر میون دومه شما سرومه İnşallah mavaş kommari ben o rehber şma vengi bilend şma vaj Muhammed Muhammed kommari ben o önder şma vaj Muhammed o Muhammed. Kommari ben o rehber Muhammed Muhammed kommari ben o server Muhammed
Evet Ahmet. Coşku durmuyor. Tevhid bayraklarını kaldırabildiğimiz kadar kaldırıyoruz. Evet coşku had safhada olsun. Hadi Allah. Evet bayrakları kaldırıyoruz. Her Nisan'ın 20'sinde baharın güneşinde yetimlerin gülüşünde görünürsün. Ya Muhammed. Ey mübarek selam selam sana indi yüce kelam kurban sana anam babam sevdamızsın. Ya Muhammed. Selam selam olsun sana ya Muhammed ya Muhammed canlar kurban olsun sana ya Muhammed ya Muhammed. Duymadı alem sana yar kısa sürdü nazlı bahar sensiz kalan inan biçar çare sensin. Ya Muhammed. Umut oldun cezireye güneş oldun her sineye derman oldun Medine'ye bahar sensin. Ya Muhammed. Sana selam olsun sana ya Muhammed ya Muhammed canlar kurban olsun sana ya Muhammed ya Muhammed. Adalet seninle geldi, asrı saadet güzeldi, yaşlı kütük ile geldi sana ağlar. Ya Muhammed. Ehli akıl iman eder, ölümüne biat eder, yoluna can kurban eder, yolundayız. Ya Muhammed. Sana selam olsun sana ya Muhammed ya Muhammed canlar kurban olsun sana ya Muhammed ya Muhammed sana selam olsun sana ya Muhammed ya Muhammed canlar kurban olsun sana ya Muhammed ya Muhammed. Takbir! Takbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Aziz Peygamber aşıkları, değerli misafirler, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarına, yüreklerine sağlık olsun inşallah. Ey canime, canime. Ey hanu hakanime. Tüsseru sultanime. Muhammed cananime. Ey canime. Ev nuratey ilahi. Roniya roju mahi. Liser cihan kirşahi. Tücmera padişahi. Hicazu Kürdistan, Çinu, Rumu, Hindistan,
Alate danemistan, tedvin hak perestan. Be ayetu baveri, hat şandi hak daveri. Bina misku maveri, tüj ümmet ra yaveri. Tibkhir hati, tibkhir hati ey roniya çava. Takbir! Aziz Peygamber aşıkları, Peygamber Sevdaları Vakfımızın 2019 mesajını paylaşmak üzere Vakıf Başkanımız Sayın Adnan Akgönül Beyefendi'yi huzurlarınıza arz ediyorum. Es-salatu aleyk. Es-salatu aleyk. Es-salatu aleyk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. Çok aziz ve kıymetli peygamber aşkları, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın Müslüman halkımıza mesajını arz ediyorum. Peygamber ahlakı ve peygamber adaleti neyi gerektirir? Peygamber ahlakı vefayı ve muhabbeti gerektirir. Bu muhabbete en layık olan Allah ve Resulüdür. Peygamber adaleti İslam'ın yüce değerlerini korumayı gerektirir. Müslümanlar Allah ve Resulü uğruna her bedeli bir borç bilirler. Peygamber ahlakı ilmi fazilet sayar, alimleri de varis bilir. Alimler tevhid yolunun öncüleridirler. Peygamber adaleti ilme ve alimlere sahip çıkmayı gerektirir. Alimlere sahip çıkmak, İslam'ın ve Müslümanların haysiyetini korumaktır. Peygamber ahlakı, aileyi dünya ve ahiretteki saadetin kaynağı sayar. Aile, korunması gereken kutsal bir müessese ve toplumun çekirdeğidir. Peygamber adaleti, aile kurumunu nikah akdi ile güvenceye alır. Neslin devamı ve toplumsal dengenin tesisi ancak evlilik kurumu ile mümkündür. Peygamber ahlakı İslam'ın şiarlarına sahip çıkmayı gerektirir. Bu şiarlardan olan Mescid-i Aksa ve Kudüs Müslümanların yolunu gözlemlemektedir. Peygamber adaleti İslam'ın kutsallarına, bilhassa Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmayı gerektirir. Peygamber ahlakı İslam kardeşliğini önceler. Bu kardeşlik Müslümanlar arasında ümmet olma anlayışını esas alır. Kavmiyetçiliği cahiliye adeti olarak görür. Peygamber adaleti bütün Müslümanları bir ümmet olarak kabul eder ve dokunulmazlık altına alır. İnsanlar arasında milletlerin, ailelerin, renklerin ve dillerin hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Peygamber ahlakı zulümle ve zalimlerle mücadeleyi bilir ve sakın zalimlere meyletmeyin ölçüsünü prensip edinir. Peygamber adaleti zalimi ve suçluyu cezalandırmada İslam adaletini esas alır. Peygamber ahlakı toplumda doğruluğu ve güvenilir olmayı esas alır.
peygamber adaleti, yapılan anlaşmalara ve verilen ahitlere sadık kalmayı gerektirir. Devletlerle ve topluluklarla ilişkilerde esas olan İslam'ın ve Müslümanların maslahatı olmalıdır. Peygamber ahlakı Kur'an'a tabi olmayı gerektirir. Peygamberin ahlakı Kur'an'ın ta kendisidir. Peygamber adaleti Kur'an ve sünnet bütünlüğünü temel alır. Akılcılık, mealcılık ve tekfircilik gibi akımlar nebevi metoda uygun değildir. Peygamber ahlakı helal kazancı ve iffetli olmayı esas alır. İffetsizliğin, azgınlığın ve harama bulaşmanın sonu dünyada da ve ahirette de hüsrandır. Peygamber adaleti yöneticileri halkın hamisi ve hizmetkarı olarak görür. Devlete düşen görev, vatandaşlarını her türlü fenalıklardan ve çirkinliklerden muhafaza etmektir. Peygamber ahlakı her konuda ölçülü olmayı ilke edinir. İsraf, bireyi ve toplumu helaka sürükleyen sinsi bir tuzaktır. Peygamber adaleti her işte ve herkes için sosyal adalet anlayışını elzem görür ve toplumda ayrıcalıklı bir sınıfın oluşturulmasını asla kabul etmez. Allah cümlemize peygamber ahlakını ve peygamber adaletini nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya Resulena, ya Habibena, ya Nebiyena, ya Abdallah, Es-salatu aleyk Es-salatu aleyk Es-salatu aleyk Tekbir! Tekbir! Beli, vakfa evindarın peygamber her sal de mesele mühim da mesajın gelek hoş dedin mi? İsa'cı gelek mesajın mühim dan mı? Jiber ve yeki em teşekkür dikin jiseroke vakfa evindarı peygamber mamoste Adnan Akgönül'ra. Xuday jerazi be, Xuday xeyrayı kabul bike inşallah. Ey sevgili, doyumsuz muhabbetin gönüllerde sevgili, kara kış ortasında yüzün bahar gibidir. Suretin gül bahçesi bembeyaz kar gibidir. Efsunlu bakışının oku değer gönüle, adını zikretmeyen tamuda nar gibidir. Bu davanın sırtında kambur gibi duranlar, gülün yanı başında büyüyen har gibidir. Her geçen gün büyüyor sana olan hasretim, sensizlik gönüllerde hep ahuzar gibidir. Unutsa da adını zamanın bedbahtları, tarih seni göklere şanla, şerefle yazar gibidir. Gönlümüz serap oldu, varlığında yokluğun leylu nehar gibidir. Selam sanadır rehberim, salat sanadır aziz peygamberim. Tekbir! Tekbir! Beri coşu heyecan bira devam bike. Emedisa guh bedne helbestin Muhammedi. Jiber ve yeki emdisa hünermende ho daveti platform etkin. Keremkin. Es-salatu
اون تا بخیر هاتن سرشوار هاتن ای اوینداری پیغمبر. حبیب خدای محمد مصطفی، طبیب دردای محمد مصطفی، جان جانای محمد مصطفی، خملا دلای محمد مصطفی. امیته و هورا بیجن محمد مصطفی. حبیب خدای محمد مصطفی، طبیب دردای محمد مصطفی، جان جانای محمد مصطفی، خملا دلای محمد مصطفی، جان جانای محمد مصطفی، خملا دلای محمد مصطفی. مولود آویل هر در کیف و شاهیه، که چو خورتمه و میدان دا گرتیه، عشقاوین قلبا که مجه گرتیه قوت، تمام رحم و شوقت یا حضرتی محمد. حبیب خدای محمد مصطفی، طبیب دردای محمد مصطفی، جان جانای محمد مصطفی، خملا دلای محمد مصطفی، جان جانای محمد مصطفی، خملا دلای جان جانای
bajar lehev civiyan yek khelek girdin bimizgila navewi xoş xemmeli dünya bajar lehev civiyan yek khelek girdin bimizgila navewi xoş xemmeli dünya bimizgila navewi xoş xemmeli dünya بهار وادی ساحت مهانی سانه بلبل بجذبه عشق کتن ویانه ربن و مظلوم تبراب و به دسته هب گرده نام محمد ماند عشق و جیانه سلام الله سلام الله علیک یا رسول الله سلام الله سلام الله عليك يا حبيب الله Bahar gelir seninle yine gülistan olur Tarihle senle yazılır bir destan olur Bahar gelir senle yine gülistan olur Tarihler senle yazılır bir destan olur Filizlenir tüm umutlar hüzün kaybolur Dua sensin umut sensin ya Resulallah Filizlenir tüm umutlar hüzün kaybolur Dua sensin umut sensin ya Resulallah Dua sensin umut sensin ya Resulallah Seni söyler tüm ozanlar yazar şairler Seninle hayatlar olur köyler şehirler Aşkınla sineden kalpten dökülür kirler Ah haya sensin sevda sensin ya Resulallah Seni söyler tüm ozanlar yazar şairler Seninle hayatlar olur köyler şehirler Kalpten dökülür kirler Hayat sensin sevda sensin ya Resulallah Selamullah Selamullah Aleyke ya Resulallah Selamullah Selamullah Aleyke ya Habiballah Honi ummeni zorima umme vısarma Honi umme vicdonima umme roşunma Huni ummeni sonima ume ve sarma Huni umme vicdanima ume reşonma Çiveşindin bülbülima peş bu şevkim Vicdan tüyi bu sarı tüyi
جندن بلبل ما فيش خو شوقه مش طنطي وزارتي ايار محمد مش طنطي وزارتي ايار محمد شمرك يا زربي يا شاب كيف وسيران ام دنيا ام جمع محمد زيشان ظلم قد يا حضور بدا عرض آسیمان سرور ما سلام توری انظر یا سلام شبنخ ينزر يا شاه بكيف وسيران وما دنيا وما جمع محمد زيشان ظلم قد يا حضور بدا أرض آسيمان سرور ما سلام تري أنظر يا سلام صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله Aziz misafirler, saygıdeğer peygamber aşıkları, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarına, yüreklerine sağlık. Geri mevanin aziz, emi ana vesfin Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam bibejin. Emi bejin kiye, inşallah huni jibejin Muhammed'e, Muhammed'e. Huna amada ne? Peygamberi hatem kiye? Roj roniya her der kiye? Hak rehberi alem kiye? Khodiye şer'a adil kiye? Güla gülistana kiye? Tim tırsa zor desta kiye? Khodiye müstez'afa kiye? Maşallah, barekallah. Xuday jwa razı be inşallah. Tekbir! Tekbir! Değerli misafirler, programımızın ikinci konuşması için Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı saygıdeğer Mehmet Göktaş hocamı huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurunuz. الصلاة عليك Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Muhteşem Diyarbakır, diyar-ı iman, diyar-ı İslam, diyar-ı Muhammed. Allah'ın selamı üzerine olsun. Muhteremler, muhteşem bir İslami dirilişle karşı karşıyayız. Gerçekten öyle bir diriliş ki bir ucunu topladık geliyoruz. İstanbul'dan, Mersin'den, İzmir'den, Adana'dan, her yerden. Buradan gitti bu sevda.
Diyarbakır'dan gitti, Batman'dan gitti bu sevda. Ve bu sevda öyle bir gidiyor ki, bırakın zayıflamayı. Şuradan bir görseniz, şuradan mahşeri kalabalığı bir görseniz, coşkuyu bir görseniz. Evet, bu ülkede politikanın inişi çıkışı olabilir, enflasyonun inişi çıkışı olabilir, sosyal olayların inişi çıkışı olabilir. Ama Muhammedi sevda dikine dikine hem de öyle bir gidiyor ki. Kardeşler, inanınız ki bu ümmet, bu coğrafya muhteşem bir diriliş yaşamaktadır. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı camilerden, evlerden meydanlara çıkarttık dedik ve artık hayatın her alanına onu taşımaya, sevda ile taşımaya, muhabbetle taşımaya kararlıyız ve devam ediyoruz. Her yıl onun bir özelliğini alıyoruz elimize ve dünyaya, muhtaç olan dünyaya, Muhammed'e muhtaç olan dünyaya götürmeye çalışıyoruz. İyi dikkat ediniz. Çünkü Allahu Teala onu öyle bir yaratmış ve öyle bir yaşatmış ki, dikkat edin, yaşattığına bakın. Adeta Allahu Teala dünyaya demiş ki, ey dünya seyredin, ben bir Muhammed gönderiyorum, ben bir son peygamber gönderiyorum ve her alanda örnek olabilmesi için size o alanları bir yaşatacağım. Komutan mı olacak? Yapacağım. Devlet başkanı mı olacak? Yapacağım. Hakim mi olması gerekiyor? Yapacağım. Aile reisi olması mı gerekiyor? Yapacağım. Tüccar olması mı gerekiyor? Yapacağım. Ve her konuda onu örnek alacaksınız. Belki bunu garipseyebilirsiniz bu sözümü, ama iyi dikkat edin. Nice peygamberler, önceki peygamberlerin çoğu bu hayatı yaşayamamış, komutan olamamış, devlet başkanı olamamış, aile reisi olamamış, baba olamamış peygamberler var. Ama Allahu Teala bu Resulünü kıyamet gününe kadar örnekliğinin devam etmesi için öyle bir yaratmış ve öyle bir yaşatmış ki hayatı milim milim, saniye saniye kaydedilmiş ve ondan sonra da bir daha peygamber gelmesine gerek kalmamış. Öyle net ve berrak bir şekilde orta yerde duruyor. Hatta Hristiyanların önemli yazarlarından birisi olan Ernest Renan denilen adam, hatta bu adam Peygamber Efendimiz'e bir yönüyle düşman ama itiraf ediyor ve diyor ki, Muhammed diyor tarihin gözünün önünde yaşamıştır. Hiçbir karanlık noktası, hiçbir kör noktası, hiçbir bilinmeyen meşhur bir nokta yoktur hayatında diyor. İşte biz bu peygamberin yolunu ümmeti olarak sürdürmekle mükellefiz. Çünkü madem ki ve hatemen nebiyyin, o nebilerin sonu, ama biz onun yolunun devam ettiricileriyiz. Çünkü Allahu Teala bize yüklemiştir o görevi ve buyurmuştur ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kıst şühedâe lillah. Ey iman edenler! O peygamber gidecek ama siz onun yerine yeryüzünde hakkın, adaletin, Allah'ın şahitleri olacaksınız diye bize bir görev vermiş ve işte biz bu görevi yerine getiriyoruz. Ve bu seneki görevimiz de Allah'ın Resulü'nün adaletini, babalık adaletini, komşuluk adaletini, tüccarlık adaletini evlere, sokaklara, caddelere, mahkemelere, yargıtaylara, sayıştaylara götürmektir. Bizim görevimiz budur ve
Yol budur. Ey dünya, ya Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna uyacaksın, ya onun adaletini kendine rehber edineceksin, yoksa zulüm altında inim inim inleyeceksin. İşte muhterem kardeşlerim, bu gördüğünüz kalabalığı ben boş yere abartmıyorum. Ey dünya, sen şu kız çocuklarını sadece ellerinde bayrak sallayıp tekbir getirdiğini mi zannediyorsun? Bu davanın arkasında kimler var biliyor musunuz? Bu dava kendiliğinden hüdayi mümbit gibi büyümedi. Bu davanın arkasında şehadetler var, şehitler var. Bu davanın arkasında muhaceret var, hicret var, anadan babadan vazgeçme var. Bu davanın arkasında icazet var, icazet. Allah'ın izniyle İslami ilimleri daha kökten bir şekilde tahsil etmektir. Yüzlerce seyyamız var, yüzlerce alimimiz var, yüzlerce muhterem hocalarımız var ve bu kendiliğinden böyle basitçe gitmiyor. Onun için bu görev Allah'ın izniyle her yere gidecek ve gidiyor da. Kardeşlerim dikkat edin, o Ege'nin kıyıları, Marmara'nın kıyıları, Yeni Kapısı, İstanbul'u, Mersin'i, her yeri bu sevda ile, adaletiyle, ahlakıyla çalkalandı ve sadece Nisan aylarında bir etkinlik yapmak değil, biliyorsunuz. Buraya gelmezden önce milyarlarca salavat-ı şerife getirttik insanlara. Bu sevdalarımızın emriyle, tavsiyesiyle, irşadıyla, davetiyle ve yüz binlerce yavrumuz Allah'ın Resulü'nün hayatını okudu, yarışmalara girdi. Dikkat edin, bu böyle basit bir olay değil. Onun için bu sevda gerçekten büyük bir sevdadır ve gidiyor. Enflasyon nereye giderse gitsin, seçimler, politikalar nereye giderse gitsin. Vallahi şu kalabalığın ucunu ben yani göremiyorum, ağaçların ötesini. Ve bu sadece bir kalabalık da değil. Ve şu anda Efendimizin bize verdiği müjdeye göre Allah'ın yeryüzünde melekleri vardır ve o melekler Allah'ın zikredildiği yeri kuşatıverirler. Arş-ı alaya kadar kuşatıverirler. Ne mutlu sizlere. Kuşatıldınız şu anda. Arş-ı alaya kadar saatlerdir tekbir getiriyorsunuz. Saatlerdir salatü selam getiriyorsunuz. Gelmeden evvel zaten dolu dolu geldiniz buraya ve bunların karşılığını özellikle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı sevmenin karşılığını öyle basit bir şey zannetmeyin. Tamam, ahirete inanıyoruz. Ahirette verecek Rabbimiz. Ama Allah bizi, peygamberini sevenleri, peygamber sevdalılarını, Allah'ın bir adeti vardır. Dünyanın da sultanı eyler. Eylemiştir. Eyleyecektir. Unutmayın burayı. Eğer gökyüzü, şu meydan salatü selamlarla inliyorsa unutmayın, Allah bize bir şeyler verecek. İzzet verecek. Onur verecek. Şeref verecek. Ve özellikle diğer insanlara adaletle hükmetme makamı verecek. Takbir! Zaten Efendimi Allahu Teala bunu bizden istiyor, bize emrediyor. Dedik ya, ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kıs. Ey iman edenler, yeryüzünde Allah'ın şahitleri olun buyururken, hakim olun buyururken,
Bu iş öyle kuru kuruya değildir ve bu gerçekleşecektir. Efendimiz de bize bir yol gösteriyor. Sebatün yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zillih. 7 grup insan vardır ki hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah onları özel olarak gölgelendirecektir buyuruyor ve bunlardan birincisi imamün adilün, adaletli devlet başkanı, adaletli imam. Efendimiz bize bu yolu gösteriyor. Olun diyor, siz olun diyor. Onun için bu bizim hedefimizdir. Biz yavrularımızı böyle büyüteceğiz. Sen adaletle hükmeden birisi olacaksın diye büyüteceğiz. Muhterem kardeşlerim, yalnız burada samimi olarak bazı kardeşlerimize tavsiyelerde bulunuyoruz. Kime? Özellikle din adına, dindarlık adına bazı yerlere geldiler. Allah razı olsun, biz nankör değiliz. Yapılan iyilikler, güzellikler varsa İslam adına takdir ederiz. Ama ellerine, yüzlerine bulaştırdıkları da oluyor. Ve olan İslam'a oluyor. Uzatmayayım. Diyorum ki, ey dindar yöneticiler, ey dindar tüccarlar, ey dindar hakimler, savcılar, ey dindar devlet başkanları, bakanlar, valiler. İnsanlar diyor ki size, dindarlığınızı Allah'a gösterin. Dindarlığınızı, teheccüdünüzü, Şaban orucunuzu, Recep orucunuzu, seher vakti yaptığınız duaları, evvabin namazınızı, kuşluğunuzu, onları Allah'a gösterin. Bize adaletinizi gösterin bize diyorlar. Takbir! Biz sizden adalet bekliyoruz. Biz sizden insanlık bekliyoruz. Adalet bekliyoruz. Dindarlığınız Allah'ı ilgilendirir diyorlar. Yanlış mı söylüyorlar? Vallahi doğru söylüyorlar. Onun için bütün Müslümanlar sorumludur. Müslüman babalar, eğer mahallenizde, eğer sokağınızda, eğer apartmanınızda birileri sizin evlatlarınıza karşı, eşlerinize karşı davranışlarınızı gözetliyorsa, sizin namazınız, orucunuz falan hiç fayda etmez. Asıl puan, asıl diğer insanlara, sizi gören, gözeten insanlara karşı puan nedir? Adalettir, insanlıktır ve biz bunun için uğraşmalıyız. Biz buna dikkat etmeliyiz. Kardeşlerim, yine acı hakikatlardan birisine daha parmak basmak istiyorum. Hocalarım okudular. Peygamber sevdalılarının bildirisinin içerisinde de vardı. Allahu Teala bize Bismillahirrahmanirrahim. Lekad erselna rusulena bil beyinati ve enzelna ma'ahumul kitabe vel mizane bil kıst. Celalim hakkı için ben bütün peygamberleri Allah'ın ayetlerini okusunlar ve bir de insanlar adaleti ayağa kaldırsınlar, yürürlüğe koysunlar diye peygamberleri gönderdim. Son peygamberi de onun için gönderdim buyuruyor. Onun için muhterem kardeşler, adalet diyoruz. Lider denilince akla adalet gelir. Başka şeyler çok sonra gelir. Yakışıklıymış, ağzı düzgünümüş, bilmem dindarımış. Bırakın onu bunu. İnsanlığı ve adaleti önemlidir ve biz buna dikkat etmeliyiz. Ne yazık ki bu ümmeti ve bu ümmetin bütün coğrafyalarındaki insanları üzülerek söylüyorum. Eğer Strasbourg'a, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne muhtaç ediyorsak bu büyük bir yüz karasıdır. Buna dikkat edelim. Ve İslam ülkeleri, Müslümanlar, Müslüman liderler, Müslüman ülkeler adaletin limanı olmalıdır. Fırtınaya kapılan gemiler
Müslümanların limanına sığınmalıdır. Tarih boyunca bunun güzel örneklerini göstermişizdir ve Allah'ın izniyle peygamber sevdalıları olarak biz buna talibiz ve bu ümmeti Avrupa'nın kapılarında adalet dilenmekten kurtarmak istiyoruz. Onun için de öncelikle bizi bu hale düşüren despot rejimlerin yakasına yapışmalıyız. Ve diyorlar ki, biliyorsunuz yıllarca bu ülkede devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Allah Allah! Şuna bakın ya! Devlet güvenlik mahkemeleri ne olacak? Rejimleri koruyacak. Kimden? Kendi insanından. Eğer Müslümanlar gerçek anlamda iktidarı ele alırlarsa unutmasınlar ki insan güvenlik mahkemeleri kurulmalıdır. Ve bu mahkemeler insanımızı rejimlerin şerrinden, kötülüğünden, baskısından, zulmünden korumalıdır. Böyle mahkemeler kurulmalıdır. Aksi takdirde kıytırık kırmızı çizgileri uğruna insanımıza zulmeden, söyle ey Diyarbakır, içinizde devletin zulmünü görmeyen kaç kişi var? Tokadını yemeyen kaç kişi var? Mahkemesini görmeyen, zindanını görmeyen kaç kişi var? Onun için biz diyoruz ki aynen peygamberlerin yaptığı gibi önemli olan insandır, önemli olan Müslümandır, önemli olan Müslümandır ve Kabe'den de kutsaldır. Alimlerimiz der ki eğer bir Müslümanın eli ayağı yanlışlıkla Kabe'nin duvarının arasına kısılsa ve çıkamasa Kabe yıkılır ve Müslümanın eli ayağı oradan kurtulur diyor. Onun için Müslümandan, insandan daha mukaddes, daha kutsal bir şey yoktur ve adalet insan içindir. Devlet insanın bir hizmetçisidir. İnsanlara hizmet için vardır ve yoksa kendisine yıllarca olduğu gibi insanları, yavruları, bebeleri kendilerine taptırmak için yoktur. Hizmet için vardır. Ve İslam, Müslümanlar, peygamber sevdalıları bunu getirecektir, bunu gösterecektir. Ve insandan daha güzel Allah katında kadri kıymeti olan bir yaratık olmadığını gösterecektir. Ve biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı, bütün peygamberleri bunun için okuyoruz ve bunun için getireceğiz. Bunun için bu peygamberi okullarımıza, ekranlarımıza, caddelerimize, mahkeme salonlarımıza, en üst düzey genel kurullara Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mühürünü, hayatını, damgasını vurmak için varız ve sevdamız bunun içindir. Peygamber sevdası bunun içindir. Allahu Teala sevdanızı verimli eylesin. Sevdanızı mübarek eylesin. Allahu Teala bizleri Müslümanları bu dünyada başkalarının bile gelip sığındığı sığınaklar, emniyet ve güvenli limanlar eylesin. Allahu Teala günümüzü günümüzden iyi getirsin. Evlatlarımızı bizden hayırlı eylesin. Bizleri annelerimizden, babalarımızdan hayırlı eylesin diye dua ediyoruz ama oluyor dualar. Öyle değil mi? Söyleyin bacılar. Siz sadece örtünüyordunuz. Siz sadece Kur'an okumasını biliyordunuz. Allah razı olsun. Edebiniz vardı, hayanız vardı. Ama şimdi kızlarınız alim oldu, öyle değil mi? Kızlarınız müftüler gibi, vaizler gibi, ilahiyat fakültesi mezunları gibi onlardan daha üstün icazet sahibi oldular. Erkeklerimiz de böyle değil mi? Onun için muhteremler, Rabbimiz şu 15 sene içerisinde benim bizzat burada gözetlediğim 15 sene içerisinde bize neler verdi ve daha neler verecek. Allah bize şu dünya gözüyle o güzel
hediyeleri görmeyi, almayı bizlere nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Takbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! خدای تعالی جبر و آخافتنا هیجا جبر و mesajın heja Seyda Mehmet Göktaş Hoca Razi ve inşallah mekamevi Ali bike inşallah. Bu iman meşalesi hiç sönmeden yanacak. Ümmetin seni her an mahşere dek anacak. Gönül tortularımız nurunla paklanacak. Andımıza şahit ol ya Hazreti Muhammed. Andımıza şahit ol ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok şu dünya nimetinin. Gönüldür sermayesi ahiret servetinin. Sana salat ve selam gönderen ümmetinin cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Salat sanadır sultanım, selam sanadır aziz peygamberim. Takbir! بله هیجان و بدومه امدیسا گه بدن هلبستن محمدی جبر و امدیسا هنرمندا دعوتی پلاتفورم etkin kerem kin. Esselatu aleyh. Esselamu aleyk. Esselatu aleyh. Esselamu aleyk. Esselatu aleyh. Esselamu aleyk. Esselatu aleyk. Esselamu aleyk. Piroze, piroze, hatınate piroze. Piroze, piroze, heyvunate piroze, heyvunate piroze. Bayrakları görelim, haydi Allah. Bayraklar. Meydana da ahenk Hevunate piroze Bihar biharateye, ev bina feşateye, keyfu şahiyameye, hatınate piroze, keyfu şahiyameye, hatınate piroze. Hep beraber Piroze, piroze Hatınate piroze Piroze, piroze Hevunate piroze
خاص وعام لته صلاة وسلام قربان قربان دیو بابو جان نورات هر پیروزه نورات هر پیروزه یا رسول الله پیغمبر خاص و عام لته صلاة و سلام قربان دیو بابو جان نورات هر پیروزه قربان دیو بابو جان نورات هر پیروزه دیدا evin daraye Eşka yare yaraye Gülistana merdaye Hatına tepiroze Gülistana merdaye Hatına tepiroze Piroze, piroze Hatına tepiroze Piroze, piroze Ebuna tepiroze خدا رب تبارک کریه پیروز بجارک مولودات بنون لعالم پیروزه لعالم پیروزه تو بی خیر و خیلاتی تدسه جاوراتی خلاص یاوی ولاتی آرمانجات پیروزه خلاص یاوی ولاتی آرمانجات پیروزه خدا رب تبارک کریه پیروز بجارک مولودات بنور لعالم پیروزه مولودات بنور لعالم پیروزه 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 حاضرات پیروزه 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 حاضرات پیروزه 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 حاضرات پیروزه 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 حیوانات پیروزه Tekbir! Eller kalksın havaya. Buradayız burada. Aşkınla ya Muhammed.
Resulullah, la ilahe illallah, Muhammed Habiballah, la ilahe illallah. شكر بنسر لبي خويك سلامات ما بالذكر طعم دينا منور سلامات ما بالذكر طعم دينا منور ملك
Mustafa Nur Muhammed Mustafa 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 Nur Muhammed Mustafa Muhammed Hayrul Beşer Salatu selam leser Fay Kur'an'a şah eser Nur Muhammed Mustafa Fay Kur'an'a şah eser Nur Muhammed Mustafa 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 Nur Muhammed Mustafa 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 Can Muhammed Mustafa 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 Nur Muhammed Mustafa 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 Can Muhammed Mustafa Takbir! 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 چه خوش پیغمبری چه روژا محشری لستر حوده کوسری نور محمد مصطفى لستر حوده کوسری جان محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى تكبير 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 Önderimiz peygamber Kur'an'dır bize rehber Din Süreyya'dan geldi geldi Allahu Ekber Önderimiz peygamber Kur'an'dır bize rehber Din Süreyya'dan geldi geldi Allahu Ekber La ilahe illallah Muhammed Resulullah محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله Cahillerin putunu zamanın nemrudunu yıktın yerlere serdin şeytanın oyununu Cahillerin putunu zamanın nemrudunu yıktın yerlere serdin şeytanın oyununu La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah
Ya Muhammed Mustafa. Merhaba merhaba can can merhaba. Merhaba merhaba ya Muhammed Mustafa. Merhaba merhaba can can merhaba. Merhaba merhaba ya Muhammed Mustafa. Peygambere Hatem kiye Muhammed'e Muhammed'e Rojroniya her derkiye Muhammed'e Muhammed'e Rahbere alem kiye Muhammed'e Muhammed'e Taca beni Adem kiye Muhammed'e 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 Rehberime Muhammed'e 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 Rezaneme Muhammed'e 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 Rehberime Muhammed'e 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 Rezaneme Muhammed'e. Evet, gür bir sesle bu esere eşlik edebilir miyiz Ahmet? Bilen ki bilen. خود یه دین کامل کیه خود یه شرع عادل کیه ردنمون عاقل کیه گدا گدی سانا کیه گدا گدی سانا کیه Muhammed'e Muhammed'e rehberine Muhammed'e 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 rezaneme Muhammed'e 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 rehberime Muhammed'e 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 rezaneme Muhammed'e. Tekbir! Tekbir! Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. خدای تعالی ji hunermendê me razı bibe inşallah. Dengê wan, sedayê wan hêzê de tir bilind bike inşallah. Aziz peygamber aşıkları, maşallahınız var. Gerçekten manzara muhteşem. Hava çok güzel. Allahu Teala kabul eylesin diyorum inşallah. Şimdi artık programın yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu güzel günü bir duayla inşallah tamamlayacağız. Hastalarımız var, derdi olanlar var, talepte bulunanlar var. Rabbim cümlemize hayırlı kapılar açsın. Ve şimdi dua için İttihadul Ulema üyesi saygıdeğer Mela Remzi Uçar beyefendiyi huzurlarınıza arz ediyorum. Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Güneşin ve yıldızın Rabbine, dağların ve ovaların Rabbine, denizlerin ve fışkıran suların Rabbine, hayvanların ve bitkilerin Rabbine, gecenin ve gündüzün Rabbine hamdolsun. Salatu selam Allah yolunun kutlu öğretmenleri olan tüm peygamberlere,
Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, pak ehline, kutlu ashabına ve kıyamete kadar onun yolunda yürüyen tüm Müslümanların ve bu meydanı dolduran sizlerin üzerine olsun. Ey Rabbimiz, Afu isminin hatırına hatalarımızı, cehaletimizi, kötülük yapmamızdaki ısrarımızı, senin bizlerden daha iyi bildiğin günahlarımızı, kusurlarımızı bağışla. Bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı affet. Ey Mevlamız, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kederden, kabir azabından, kıyamet gününün zorluğundan sana sığınırız. Nefislerimize takva ver, fayda vermeyen ilimden ve maldan, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırız ey Rabbimiz. Ey Rabbimiz, bu mübarek Nisan ayında çok sevdiğin peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin daha iyi anlaşılması ve sünnetinin yaşanması için burada bir araya gelenlerden razı ol ve onları kendi yolundan ayırma. Okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerin hürmetine, çekilen milyonlarca salavat hürmetine, yapılan zikirler hürmetine, burada bulunan yaşlılarımız hürmetine, aramızdaki günahsız çocuklar hürmetine, Kurban Bayramı'nda fakirlere kurban eti dağıtırken ve bu dünyanın dört bir yanında senin uğrunda şehit edilen şüheda hürmetine, Hazreti Kur'an'a zarar gelmesin diye hiçbir fedakarlıktan kaçmayan Medrese-i Yusufiye'nin zindan bahadırları hürmetine, Allah'ın davası için evladını, anne babasını, akrabalarını bırakıp hicret eden çok kıymetli muhacir kardeşlerimizin hatırına, bizleri ve dünyadaki bütün Müslümanları küfrün karşısında, tağutun askerleri karşısında, mürtetler karşısında muvaffak kıl ve büyük zaferler ihsan et. Ey Rabbimiz, Mekke'nin, Kudüs'ün, Bağdat'ın, Şam'ın, İstanbul'un, Kahire'nin, Orta Doğu'nun, Uzak Doğu'nun, Asya'nın, Avrupa'nın, Afrika'nın, Amerika'nın ve daha ötesinin, karaların ve denizlerin egemenliğini tekrar İslam askerlerine nasip eyle. Buralarda İslam'ın sancağını dalgalandır. Ya Rabbi, bizleri ve çocuklarımızı Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklananlardan eyle. Ey Rabbimiz, hastalarımıza şifa, gönüllerimize sefa, borçlarımıza eda, geçim sıkıntısı çekenlere ihsanınla lütfeyle. Rabbimiz, bizleri Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Kalbimizde senin yolunda savaşma ve şehit olma aşkını çıkarma. Dünya ve ahirette bizlere iyilik ver. Bize zaferi nasip eyle. Kurtuluş seninle olmaktadır. Dualarımızı kabul et. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey ilahımız,
bizlere hidayet ve doğruluk ver. Bizleri peygamberlerin, sıddıkların, Allah davası için şehit olanların, evliyanın ve esfiyanın yolundan yürüyenlerden eyle. Ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl. Ve son nefesimizde ki buyurun hep birlikte söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kelime-i şehadetini dillerimizden eksik eyleme. Ya Rabbi, şu an hasta olan kardeşlerimizin tümüne şifa ver ve bu organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimizin hayrını kabul buyur. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Geli evindaren peygamber Mevluda Resul-i Ekrem bernama Mevluda Resul-i Ekrem liver kadiya Khudai Teala juvagışa razı ve inşallah eku hatın u eku dilevan kalbevan liver bu juvagışa inşallah razı ve u juvakfa evindare peygamberci razı ve. Aziz misafirler, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından organize edilen Hazreti Peygamber'i anlama ve sünnetini yaşama etkinliğimiz burada sona ermiştir. Rabbim hepinizden razı olsun. Emeği geçen, katkısı olan, buraya icabet eden, gelemeyen bütün kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Allah-u Teala ecrinizi fazlasıyla versin inşallah.